Na kijana kisuko pale vile bro, jikaze ukuwe mtu wa self esteem, unasikia, mtu wa kujikubali kama uko tu tuko tu kijana huko mwanaume bro, jikubali gisi huko. Kitu ya kwanza uko na juu kila Mungu ashukuru Mungu kwa kisi kwanza kufaa kwanza mwanaume, shukuru Mungu na pale kwa ile level anakufikisha huko, unasikia, juu kama au ya kwa ile level ya kwanza kujiaminia ya kujikubali gisi huko, sijue unapenda vitu tena vikuwa juu hii maisha uko na maisha hii moya nikikate na kata na ikienda itarudiaka tena, unasikia. Ukisoma kitabu wa Ecclesiastes ikuoneshi kuna muda wa kulia, kuna muda wa kucheka. Kila kitu kina muda. Sasa soko muda wako wa Calvary, usijikosee, usikuwe mtu wakosa amani, mtu wa kujikosea heshima, unasikia? Kwa mtu wa kujiheshimia, unasikia? Ukua ile saa mtu uko krizi. Ile saa mwele masanjo unapaswa kwa jichunga sana. Useme maneno ya negativite kwako, usikuwe mkali, useme maneno mabaya. Unasikia? Juu ile itakia kuharibisha vya mingi sana. Unasikia pale? Juu jikaze ukuwe mtu wa kujiaminia, mtu wa kujikubali. Usema hata mi sina saa hii najua ndapata. Unasikia? Ile yo peke tu nakuwa nakucha. Ndio maana imani, ndio maana mtu akuwa na imani. Imani ni confidence. Unasikia, ni confidence ile unajitia muro yako, unajua hii kitu naweza kifanya na hii kitu kitakuwa. Unasikia pale, kama una ile confidence utaweza fanya kitu, utaweza fanya kitu unataka kufanya, utaweza accomplir kila kitu unataka kuaccomplir bro. Wewe wakuache pale kwenye huko. Wapasha jikubali. Na tena ushaka kukutana kwa miaka ya ma 25. Unaenda miaka ya masati, miaka ma 25 unaingia ma 30 na kupanda. Bro, sijue nini ushona experience ya maisha. Sijue nini tena, njoo itaweza tuma tena ukose kujiaminia, ukose kujikubali. Unasikia? Hata wanasemanga aseme confidence mtu azalo yake naye. Ujue confidence iko kila activity tunafanya, kila situation tu kwa mtu unifanye tunakuwa accomplir, unaifanya na kuwa ndio confidence inakuwa kavile. Usiogope kitu kia hauna ama kitu kio uko nacho. Ndio nakwambia kila siku appreciate kila kitu uko nacho. Juu usike jitia mwile ma stress, vitu vya hauna, vya utawazaka hata kupata unajitia ma stress. Unasikia? Unajikaza, ujiaminie, ujikubali. Nyingine kitu kwa kuambia, jikaza kwa mtu awakuappreciate kila kitu. Ukuappreciate moment present. Kama uko na uwezo ya kujiuzia hivi mai ya kunywa, appreciate moment present kuuza mai hivi ukunywe. Unasikia? Uko na mai huko ama uko na kula matunda hivi sasa hivi. Wakule hivi matunda, jikubali, kubali, jivumilie. Ni muda, unaona kwa karoti hivi. Furahia hii moment present. Unasikia? Ufurahie na njoo utajikubali. Kuna self esteem, ufurahie vyote nimepata ni vyangu. Unasikia? Kila kitu chote nimepata ni yangu. Unaikubali. Yenye hauna usihuzunike kwa vitu vya hauna, vya wewe kama utapataka. Wewe kama hata vina existe, usihuzunike juu yao. Unasikia? Wewe akili yako tu tia. Kila kitu mimi nataka kupata, inabidi nikipate. Nataka kukula nani? Kukula mango, kukula orange na ikula. Basi na mimi natulizana fasi mwa kwenye mimi niko. Nasikia nataka kula carrots. Unasikia? Na ikula na mimi natulizana kwenye niko. Unasikia pale vile ile njoo maisha iko vile, njoo experience ya vile. Ni sasa wewe pale vile uko kwa mnjia, watu sawa wanaanza sema unashindwa ongea. Unasikia? Wewe peke, unasikia? Wewe peke kwa shindwa kujipatia samani. Bonjour wanakuambia kama ujipatie samani, hakuna mtu mwingine matakia kupatia. Binyo wako kufanyiziaka. Uzani kama kwa mtu mwingine matakia kufanyizia pale fasi yako. Na hata mimi, na badadako, na wakakako, batu. Bro, kwa jua maisha kwanza, kitu ya kwanza kisi naomba. Unasikia? Kama unapenda watu wakupende, jipende kwanza we. Kama unapenda watu wakubali, jikubali kwanza we.
Kama unapenda batu wako na kupatia kweko, kwanza naanza pana. Kama unapenda watu wako na kuongelesha, uko naanza ongelesha watu. Ndio dunia hii, ni loa natie, inaingia inatoka, make inatoka inaingia, inatoka inaingia hivi. Ndio kutanaka ukiangalia progression iendake hivi tu, inaendaka hivi, shuka inapanda, shuka inapanda, shuka. Leo bitaweza kuwa leo vizuri, kesho binashuka tena, kesho binapanda tena zaidi tena, kesho binashuka tena. Njo maisha tu, kwa maisha uzanie kama uko kudunia we peke, kudunia na batu Sasa kama uko hii dunia, kama aujikubali, aujielewe bro, upepo taketa pita na we. Mkijikubali wajielewa, wajua niko hapa kwa hii moma preza sai, naishi muda wangu sai, hii minute 10 minutes naishi na avec progression, najikubali, najiaminia, naweza fanya yote. Nikitaka kuingia mu forex, ndaingia mu forex, nitafaulu. Nikitaka kufungula business, nitafungula business yangu, nitafaulu. Ile yote kujikubali ndio inatosha. Unasikia? Na kitu mko unajua kila siku, uko unaendelea tu kujifunza, kujifunza juu kabisa. Self esteem na kuweka kwa vile vitu uko unatambua. Kushelewa kitu unajua, wanakuambia kutembeza gari, mimi najua kutembeza gari. Me kuko na low esteem, so ya kutana bakuuliza kutembeza gari au kutembeza. Nasikia? Banakwambia bwana. Hivi sasa tuko tafuta watu watalipia transport. Watu sasa sote hapa waende taxi Dar es Salaam, waende taxi Kongo, waende taxi Goma, unasikia, ama Bukavu, ama Kinshasa. Pale vile ifo kuwa na passport, transport yake itakuwa gratuit, visa yako iko gratuit. Unasikia? Sasa wewe una pale vile. Unaona? Ndio self esteem iko pale, kama uko na accomplir kitu kako kadogo, kuna kitu tunataka kuwa, nataka kuishi mzuri, najikaza, usikuwa kosa chakula, usikuwa kosa mafuta. Unasikia? Unataka kuishi mzuri, usikuwa kosa kwenda mjim, kupiga mapompaje. Kwa watu wengi wanazanyaka kwenda kufanya sport mpaka ukue mnene sana, mpaka ukue pomba sana. Ni mwili yako kwetu na nyoroka huko, bodybuilding huko tu, maanake uko tu mwenye uko tu sawa, mwili yako iwe iko fit. Unaka Bachina bakwenda mamili kawa ile mwili iko na sport. Na sport wako unafuata 30 minutes, kwanza ni ya mingi, hata 20 minutes. Unapofanya makajo, unaruka ruka, unapiga pompage, ilombe hata minute ya mingi, haifika hata 10 minutes. Kama una 10 minutes ni ya mingi, haifiki hata 5 minutes 15. Unamaliza na unajiingilia mambo yako mengine. Njoo gisi iko ile, unasikia? Njoo ile juno, usiku napenda tena vitu vya haraka haraka. Vile vitu vya haraka haraka nao vinaribishia mtu kitu. Jua kitu kolipata kiurahisi na kitakuwa kiurahisi kwa hivyo, kitu kiolipata ukatosha hivi jasho, unajua ugumu ya sasa utakuwa like utakiheshimia, utakitiza. Ndio sana wewe, kama utakuwa nakyo utakitumia kwa maana salama, pole 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 pole, unajisaidia. Ndio tafuta kwambia, kama na uko na batu binye unakutana ba kuamini yake, ba kukubali kwa nafanya tara kontra yako na wale watu kwa ngumu, utoa watu utakuheshimia. Ndio sasa huyu mtu anajikubali, self esteem, unasikia, confidence, unasikia. Juu sasa mtu akona watu wakuita 10 huko pale, mtu anakuita mebatu wao kibaita baku yake, batie ku mustari wao, stay online, unasikia, batie ku mustari wao, tunakisikia kitu tetenda kwa sawa. Njoo ile nilikuwa pena nikwambia, kuwa mtu wa self esteem, jikubali kama kila kitu unaweza fanya. Nothing is impossible, everything is possible and you are capable to do it and you are able. Nasikia hakuna kitu kigumu, kila kitu kinawezekana. Wewe kwanza jikubali kwanza, uko tayari utaweza kifanya? Ndio, niko tayari na nakifanya. Njoo kisi maisha iko vile. Mekuwa kosa mtu wa kujikubali, wa kujiaminia, mtu wa kujitabiria mema, mtu wa positivite. Bro. Kukosa kuwa mtu wa positivite, siwe fasi kama kufasi kutendo. Toa tu maisha yote ni magumu. Unasikia pale. Ndio nitafuta kuambia. Amini Musa Kidmali Gregoire hapa. Kama njoo kwa mara kwanza kufika kwa hii channel, wajikaze.
subscribe, ulike na ucomment na ushare na ndugu yako, rafiki yako, kakako, dadako, batu yako mbali na karibu pale vile kwenye huko, juu ndio kuna changement kitakuwa pale vile maisha yako, na tuzidi kutana tena mwingine wa video magrabo, na Mungu atubariki. Cheers.